A šta da kaže? Evo ja ko guska u magli tražim savršeni recept za hamburgere. Probao sam američke šeme, nisu loše, ali ipak nekako ovo Dalmacija, Mediteran, vuče nekako domovina. Evo, ovo se čuje u daljini slap od Jadra. Da vidim, da možda se bude čula i klapa ispod volta i mandolina kako lagano. Ništa, samo slap od Jadra. Uglavnom, ovo ovdje je junetina, svinjetina, pola, dosta masnoće da se ne osuši, jaja, sol, papar, origano, malo zla za gradele, radi arome paprike, ovo su mediteranski začini jer nema suvog ružmarina, ovo je ovdje peršin, 2 žlice velike, gauda sir, mladi sir, luk, 2 velike kapule i sezam. I to ćemo sada sve spiksati u hamburgere, u one kalupe, šta ih imamo, tu bude negdje oko 35-40 deka, baš ono jumbo. I sutra ćemo ih probati ispeći u smokeru, ako bura bude dozvolila, ako ne bude, smislit ćemo ih šta ćemo s njima, nećemo ih baciti. Evo i napraviti veći stol. Znači, u ovoj seriji smo promijenili dimnjak, smo druge. I to. I još mi je ostalo napraviti dole policu i onda je to. Evo ništa posebno, vatra. Jelomio sam naložio, upalio s time garbun i malo hrastovine. I sad ću zatvoriti da se digne temperatura i smokat ću one hamburgere. Evo treba malo oboriti ovu temperaturu, negdje oko 200. Zrak sam mu zatvorio. Na dimljaku nema regulatora, stavit ćemo nešto. Znači ovo su hamburgeri cirka 35-40 deka svaki. Treba će 1 uru vremena u smokeru. Evo ga, uru vremena unutra. Biće je pravi panj mrak, još malo pa ćemo ih izdati. Današnji nedjeljni ručak, hamburgeri, svinjetina, junetina s dosta masti. Pekli smo ih uru i kvart u smokeru, na kraju smo ih samo malo zapeka. Pire od batata, kupus crveni i slanutak. Skroz jednostavno. Hoćeš ti probaš sa papiti? To ćeš, jedan. Evo mogu reći da je ovo najbolja kombinacija za hamburger. Pola junetine, pola svinjetine i dosta sala u toj svinjetini, mediteranski začini. I to je to, uru i kvara, uru i po na smokeru, topi se u ustima, evo, sok iz njega cidi.